Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Auladun Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi sitatu shahri thana ashara Rabiul Awwal, mwaka wa matembo. Kwa kaswida hii tulionayo sisi wanamuminati A Kishanga, tunaonyesheni kwenu jinsi Bibi Amina alivyoibeba mimba ya Nabii wetu Muhammad na kuzaliwa kwake kwa Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hivi sasa tunaianza. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia. Furaha na shangwe, na shangwe, furaha na shangwe, leo tunashangilia.